I-IPID ithi unkosikazi wephoyisa lomthembeni kunene elisebenza eBrakpan Police Station ukuthi-ke aphinde avule elinye icala njengoba-ke indoda yakhe ingaphandle ngebheyili ngakho noma-ke ngalo-ke icala lokumshaya. Kuthiwa-ke isamshaya njalo-ke ithi ngaphezu komthetho. Kuthiwa-ke uma elivula icala lesibili lizokhanselwa noma-ke izokhanselwa ibheyili yakhe. Abantu abaningi bayakhuluma-ke ngalo wesifazane omabobo kuthiwa-ke ushawe yiphoyisa noma-ke umyeni wakhe. Nangu-ke omunye uthi uhulumeni-ke enimthandayo uyena owenza umthetho utshe kwabanye nisazophinda-ke nimvotele vele-ke but-ke sothini uyasho-ke ungaphezu komthetho. Nangu-ke omunye la uthi uyithola kanjani ngempela ibheyili umuntu oshaya omunye umuntu-ke kanje ngoba uzogcina-ke embulele woza-ke e-South Africa uzobona imhlola. Nangu omunye uthi hayi bandla nalo mthetho noma-ke ingalo yomthetho ayisebenzi-ke iyacopha-ke le bheyili. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho.